Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي يحيي القلوب بالوعد والإرشاد والتذكير. نحمده سبحانه وتعالى. كل الخلائق موقوفون ومحاسبون بين يدي الله، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صاحب المقام المحمود والحوض المورود. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى، فقد فاز المتقون. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله عباد الله. إننا لا بد أن ننتقل من هذه الدار إلى دار القرار، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أهل الجنة، ثم نعوذ بالله من ذلك النار. أيها المسلمون، اسمعوا إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء. قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Mauli mga umat Islam, maulong ka to taniwin Tuhan. Sa biya dagbusin tauri na maingat si magulong. Lugatul ghadab. Pag-astol na inpya kay sintao. Sinaon banta nila papagdugalon sila. Biya dagbus din na sila mga to. Lugatul ghadab. Impangatod astol, inkabtangan astol, inpiil astol. Sinimpiara kanila sintuhan Nabi Iban Rasul magbayta simpagkasilasa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Parman sinallahu ta'ala panagnaan Nabi Iban umat niya. Aula-aula kahinapusan, junjungan taniw alayhi salatu wassalam, papasaplag, in bahasa pagkasilasa. Sa kalituan bahasa pag-astul, iwan pagdugalim, piyakay sin manusia, hamasa na to ini. Malingkatin badyo, diurugalan. Malingkatin taumpa, ya astulan. Uy, hisin nagdaap ka niya. Wala niya kaya sayuhan. Ini syaitan banta niya. Lugatul ghadab. Bahasa pag-astul, impia kay sin syaitan, kawan tagupat ka dyan. Ang painding hatuhan, lugatul rahmah. Bahasa pagkasi iwan paglasa. Mga kakasing sinallahu ta'ala, hadis daingkan Umar radhiyallahu an. Inadis ini upat parakala, piyahil-pahil sintaw hamasa na to ini. Pasalan sin bahasa pagduhal, bukong na bahasa pagkasiwan paglasa. An Umar radhiyallahu an, Kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah zata yawmin ijtala 'alaina rajulun shadidun bayadis siyab shadidu shawadi syar la yura 'alaihi asaru safar wa la ya'rifuhu minna ahad حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Dimatung in Jibril alaihi salam panabi. Parakala dakula, parakato. Sabiya unbuko na parakala dakula. Way nalga. Pasalan sin lugatul ghadab. Bahasa pag-astul. Usog ya astulan. Babae ya astulan. Sino ni pasaplag pagkasibang paglasa? Di matungin Jibril alayhi salatu wassalam panabi. Nagparagbus manusia. Nangasubusin to upat parakala. Hika isa, akhbirni anil Islam. Nangasubuhan lagi.
Unin Islam. Gaan na to, hamasa na to ining pagnganan Islam, ngan na sadya. Siulat na sadya habadyo. Drawing na sadya. Sin parakala sa lagu-lagu. Uno yan tuhanin jawab sin nabi. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Na nakapila ra kita nung nagsahadat ding may naat parihaon. Lughatul rahma, bukun lughatul ghadab. Sakali maastula ina, maastula ama, maastula lombay. Tunang niya rin di pag-astulan, nag-uyom. Kimita ko lang nasimpat ta kumain natin. Biya happy tuda ko. Uy. Na. Hikaruang. Wa tu'ti zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Inagisin nga subo sadakta. Way inu-inusin tao sin pangasubo ini. Biyasin pangatud nila hantara sa Jasin Jibril iwan sin Nabi. Pagubos Kala pa-akhbirni anil iman. Nangasubuhi karwa, uning pagnganan iman. Makaanda masa na to ini, pangadji siro sa hanlong niya. Pangadji bata-bata sa hanlong niya. Suwelong ng pangadyon tanyo biyahon, may nang kita niyo profesional. Lugatul ghadab, bahasa pagdukan. Uno yan tuhan, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Unin na sadakta. Dua na yung pangasubo, piyangasubo Islam, piyangasubo iman, amasa na to ini, wairun halga. Wairun man halga, mangi usog ya astulan mainkan mangi da siya usog imaraya usog ya astulanda intagasin ya astulanda inwaisin ya astulanda imalingkat sa sakatan ya astulanda patasak ko sa ulong nawang di migaran. Uy, dugtulon ko sa ulong nawang di migaran. Maita malingkat timbadyo ko rin kaniya, malingkat tintampa ko rin kaniya. Lughatul ghadab walaysa lughatul rahmah. Impangasuhi kato. Paakhbirni anil ihsan. Baita iyaku. Hindu iyaku ang unin ihsan. Qan an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Para kala dakula. Sa kawatuan patay hindi rasin tao. Kaya ngatan nyo lang na bang hauno kami bihaon. Yari kami lang niya ha. Malaysia. May kan yari siya Pilipinas. Namayta, nagpatta, timong dapat amuin ditulis building. Pag-akal, lugatul ghadab. Uno yan tuan. Ito na, mahal ka yan to. Hikaupat pangasumo. Paakhbirni anis sa'a. Minagisin na nga subo pa nabi. Baitay ako sing kiamat. Way to anino inusin tao sing kiamat. Sin na kiamat na yung pangatod niya. Na kiamat na yung paglingkod niya. Na kiamat na yung pagpanaw niya. Na kiamat na yung panghati niya. Na kiamat na yung pagkaon niya. Unima na sing kiamat, kahalubiluhan. Halubilo na halambay. Intao nagkakakat. Inkuting nagkakakat. Lughatul ghadab. Naiging kasabar sin tao. Naiging pagpatiag sin tao. Innakaganti bahasa pagdugal. Kaya lupahan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saan yung mga tuwa? Na yung pangasuhi kaupad, wala na jawab sin Nabi. Inagi niya,
mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Maingatin na nga subura yung simpya nga subuhan. Unuin siyambog sinuno. Nalong niya, paakhbirni an amaratiha. Banglong na rin mo'y kawaitan niya to, misanda kuman signal, misanda kuman alamat. Baytay ako. Na in alamat, antalidal amatu rabbataha, wa antaral hupatal uratal alatariya as-sa'i yatatawaluna fil bunyan. Summa intalaka palabisa maliyan, summa qal, ya Umar, atadri man is-sa'il? Pagubos, minigin Jibril, innaka pini Umar. Inagisin Nabi kan Umar, atadri man is-sa'il? Kaya ingatan mo ang hinsyon na nga subuyad to. Kultu, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Inagini junjungan, Nabi na iwan sintuhan yung makaingat. Inagisin Jibril kan Umar, فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. Jibril hindi matung, naghinduk kaniyo. Di Tuhan mabaya hinduan sin Jibril. Di mabaya magguruha Jibril. May tak pasalan sin diaran niya lugatul ghadab. Pangadji ko nilong na London. Pangadji ko nilong na mataas din kaniyo. Misan sa nilong naway nakapangad ni, maingat pa ako rin kaniyo. Lugatul ghadab. Hapasalan sin bahasa pagduga na tuwang kalangin tao, wala ingatin upat. In upat kawaiduddin, atulan sin pag-agama. In problema to ng problema na to, masa na to ini pag-agama. Matawid sin, wala na pa kaya kabayaan sin Tuhan. Matawid maraya usog, wala na pa kaya kabayaan sin Tuhan. Matawid din maingat, wala na pa kaya kabayaan sin Tuhan. Napakay habahasa pagdugal, ako, tanyo mga tuan. Na, unin day tading, inari sinambuk sahabat, pajunjungan alaih salatu wassalam, ya Rasulullah, hindui aku ilmu. Kaya hindu muka aku ilmu, amu sadya imangi. Ay nako maghinduk ka ako sin ilmu marayaw. Ingkay wanani sabi hinduan sadya kakoy marayaw ay nakaw maghindu si mangi. May tanyad tuin piya nga suunia, hinduan kakoy mangi. Makapatan ay yakaalal pitna. Mabuwa siya makakadto papitna bahasa pagdugal. Agdurugal tuanin ama anak. Nagdurugal dahin anak kamaas, sanjatasan. Wala na pagkain pagulong. Iniblis manunog ka to taniw, hari na to ka na naman nasunog. Yung pag-igil yan, sunog siya. Nag-iigilin do magtiyaon. Nag-iigilin do magtaymangod. Lugatul ghadab, bahasa pag-astol. Sila mabayasin, bahasa pagkasiwang paglasa. Na inagi sinambuk sahaba, Hujay radhiyallahu an, iningaton ko sa jamangi, maita, mabuga ako kapitnahan. Pitna tuan dumadlaw. Imaraya usog kaya pitnahan sinhansam niya. Tuway na siya mangiusog, ang pamag-uusog pa masjid. Imaraya usog pa. Imatawd sin salatda.
Suway na waisin. Makad na kulong ng mga jama ayaw, harap niyo pakain. Ay kita niyo mutas day nga kabayaan sintuhan. Intag na po silang itiban lupa bukon kita niyo. Ano yan tuan? Yari na impit na hamasan na to ini. Impit na sa lago-lago. Lugatul ghadab. Walay sa lugatul rahma. Walay sa lugatul mahabba. Bahasa pagdugal. Sinbanta na to yung pagdugal. Hipasunog ka to taniyo sintuanin syaitan. Hari pakita niyo masunog. Simpagigili ang pagjangki. Kaliway kaya sayuhan na to, yung panghati na to yung sunog ba? Yung pag-igil, yung pagdugal, sunog. Nainatay bang nasusunog na? Maastol umalok pa Quran. Sabang magkita, sinsilpon niya, upat ka dyan. Magkatawa isa-isa. Kuhan isa-isa. Sinra, sulpit na. Uhan simpit na. Amo na yung pag-atod. Dahil nga sabab yan, biyay taan sintuhanin, umat sin nabi usog ibang babae. Palihalaan yung pag-atod niyo. Papaaturon kita niyo sa papalihala. Di kayo nga tan sintuhanin mana si magpalihala. Imma na si magpalihala, atura, agarain, atulan, sintuhan na pag-atod. Nandiyaon, atudlong na makaminsan, way rarusa. Napilang ka dyan. Pila bulan in lugay. Pila bulan na kayo matud na kaminsan. Di kuno yan. Lugatul ghadab. Hambuk datuan insan datapia kay sin syaitan. Natuad tong kay mga tao. Pasalansin pagdugal. Yadto mga kakasi sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kawaiduddin inupat na sabutan niyo. Unwin Islam. Di nga tun sinta umarayaw. Sinamuad to in puunan sing kamuhi. Uno in iman. Piyahil-pahil na sintaw. Bang wala dito in iman, bang wala dito in ka-Islam, lugatul ghadab. Sababin pamung mula ilaha illallah, ang paway sammal mo, awla way sammal sin pangatod mo, way sammal sin atay mo, di kaw mabaya magdaas tul. In nagdara sin la ilaha illallah, bayng lasahun. Sa kalisyan na, inbeng astulong di nga kataat. May ta, lugatul ghadab binti tasbihan ni adlaw-adlaw. Umatud siya dugal. Limingi siya rugal. Di misan umuyong. Sinimpag uyong sarak ka. Naisin iyuman. Insubul budyang. Maas, day paralong na maas na ako. Mabaya, masubul magbalik, maguno. Lugatul ghadab. Yadto mga kakasi sinallahu ta'ala. Di kita ni haulian. Mata syaa kuning kiamat. Unin beta di kato taniw si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nangasuwin amok sahabat. Ya Rasulullah, mata syaa bukon na Jibril nangasuho. Ja'al a'rabi. Di matungin tauhiba. Tauhiba bang dumatong. Masasin nabi. Mangayo. Panghati. Na, uno yan. Uno yung dahita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kiamat, ijaduyiatil amanah. Inalamat sing kiamat, in kiamat, apabila way na pagpangandol. Pula-pula mo, usog, di mangandul asawa. Sa tunang niya, pangandulan kataan. In kabuhi ko inilong na yung magkamatay ko, kay muna.
Uy. Maraw pa karaw kasudahan. Tanyo mga tuan. Ijadu yi'atil amana. Pantajirusa. Kiamat na. Mana sing kiamat halubilo na. Di na mangandulin usog asawa. Di na mangandulin babae habana. Di na mangandulin bagay habakay. Kawaon mo hadjalong na kay mo kata. Di mo kami pagdihilan. Ito hana. Patiu magbulakin magbakay. Patiu magbulakin uno. Sabab siyambag nila lugatul ghadab bukun lugatul rahmah. Pakaan naman to kaniya, katan. Kay mura, magbayad na siya hadlaw susungon. Dahil siya magbulak. Tanyo mga tuan. Ijaduyi atil amana. Apabila rin na magpangandol. Mangandol na imarayaw hamangi. Pagkahagaran nila na intaw putingan. Di na pagkahagaranin da nga Tuhan. Yari na Tuhan. Amin nakuan hadyayon puting sa ungkatan. Imbon na di aturon sintao. Imbon na di dungungon sintao. Lugatul ghadab. Murah-murahan mga kakasisin Allah Ta'ala. Yari nakita niyo hamasa. Khidaat. Magtipo na hadyan tao. Pasalan sin lugatul ghadab. Sin bahasa pagaston. Wala nila biutang halawm sinatay nila. In rahmatan lil alamin. Aqulu qawli hadha. Wa astaghfirullah li walakum. Walikafatil muslimina min kulli jam. Fastaghfiru. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kasira. Tayyiban mubarakan fi. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul khuluqil azim. والنهج القويم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد mauli mga umat Islam hinday taksin Nabi kan Umar ibn al-Khattab di matong maun kaniyo yu'allimukum dinakum magkagunahan kita niyo imingat sim pag-agama. Ingkatan ingat yan na. Problema na sindunya bihaong pag-agama. Na yung pag-agama yung aton na tubo kon mahunit, nagpaunit yung tao. Pula-pula mo mag-ail, di na mag-ailing kay banan. Amo na hindi ka pagsambahayan. Magsalam sin tubig. Magsalam siling Quran. Uy. Amin salamun matandi salamun. Nah. Uno yan tuan. Di matong maun kanyo yu'allimukum. Magindok kanyo. Ay natulog pason ng piaratong sintuhan. Jibril. Iban nadi. Direct pa nabi. Iban direct kato. Amo ating kagunahan na to hamasa na to ini ampa na to mapakai imbaha sa pagulong imbaha sa pagkasilasa kauhaan tagupat kajam tani yan mga tuwan na hamuk masa in Rasul sallallahu alaihi wasallam di matung siya pa mga sahabat niya sin mahinaat. Hindi ka ito ang mahinaat natutug. Nabi nang lindua asya patuhan, bang manin umat niya rihilan barakat sinadlaw. Si mahinaat. Hindi ka rihilan amoy natutug.
Atau tuan di karihilan, natutug ka ta. May tato natutug. Liyaul pagkitaan simpatta. Bukul liyaul na nasbi. Nah. Di matungin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa mga sahabat niya nagpupun-pun si mahinaat. Naguno. Mudakara. Mudarasa. Nag-i-study sin pag-agama. Nag-i-study sin amalan nila. Nanunumtong patuhan. Kita niyo biyahon kaniya-kanay inambuhok harap madto, inambuhok harap madto, inambuhok harap mari. Di mo na kaingatan, bang isin diya nagbisara simbudyang yaon, subul kayaon, maas kayaon, balo kayaon. Allahu a'lam. Aming kakurahan niya iban sintuhan niya way. Amin lapal mo makaminsan sadya. Subhanallah tamlaul mijan. Nahipo mo sing karayawan ng timbangan. Na pila minit. Wayroon makasabutan. Pagdatong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam maun kanila. Kiublaan sila. Sabab ang kabtangan sin Nabi, di nila pagkarunguan. Kaya baguhan sila. Uno yan, Khuju junnatakum. Inakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila. Pakayan niyo yung lamina niyo. Lamina, mina pagbunuan. Khuju junnatakum. Pakayan niyo na, pag-us-us ka mo, pagpakay sin lamina niyo. Nasama-sama na yung mga sahabat. Ya Rasulallah. Adun hadar. May talong niya. Guwaton kita niyo sin ato na to. Ya sintaw ba nakauna masa sin buno. May talong niya. Mag-move in sundalo. Mag-English yung mga tao ba. Mag-move lang niya. Bata-bata. Biya dahad to. Maas-maas. Unulong na. Mag-move. Hati niya panahon kita niyo sinon. Adun hadar. Inagisi mga sahabat, ya Rasulullah, maita, panahon kita niyo sin ato, aming kabiyaksahan, mag-coalition sila. Inagisin Nabi bukon. Khuju junnatakum minal maasi wal maharing. Pakayan niyo, inlaminan niyo. Tampan niyo ring harwa. Tampan niyo, inatay niyo ring pagmaksiyat. Tampan niyo, imatay niyo ring hinang haram. May kanwain TV nila. Wayroon sat nila. Wayroon kwan nila. Kita niyo bihawon, way inu-inu. In ama, yadtura nagkikita. In ana, kiyang paiyukos yadtura. Duwarwa yung bibisin ama. Aun dakula, aun sivi-sivi. Aun komik-komik, aun ginisanak. Laung kinama, parayawa. Bihanta pa ko magbalik, aun litis. In bata-bata na kaunari, maingat magputing. In bata-bata biyahon. Putingan na, hinduan na sinama, hinduan na sinina. Di makaya tampanan sing guru. Di pagkahagaran ng guru, yung pagkahagaran ama, iwan ina. Dahil nga sabihan ng guru nila panagnanina nila kayama nila. Pagdatong nila pamadrasa, pagsabot sing guru, amo saon lang na hindi tayo ama kay ina. Kakanapan na isa bindayaw. Bangyad to ay, sa lang nahi ama kay ina, wala nakabaita ka ako, amo na yung tao masuok ka ako. Taan yung mga, lugatul ghadab! Bahat sa pag-astol, inindo sin ama, inindo sin ina. Taan yung mga tuwa. Magkakunahan na kita niyo yung tampan. Tampan sin atay na to, tampan sin suara na to, tampan sin pituang tabaran na to, daing harwa, daing ainang maksiat, iman sa barang sinaram. Sallu ala nabikum. فإن جل وعلا يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بأفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهوديين والنصرانيين وجميع الطغاة والمفسدين في هذا الأرض يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مبينا وفتحا قريبا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أقم علم الجهاد واقم على أهل الشرك والفساد والإناد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المآد. فانشر رحمتك على العباد، فانشر رحمتك على العباد، فانشر رحمتك على العباد. اللهم أنقذ مسجد الأقصى من الصهاينة يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود والنصارى ومن شايعهم فإنهم يؤذوننا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا حول ولا قوة إلا أنت، وأنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ادفع عنا البلاء، ادفع عنا البلاء، ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسدائد والمصائب ما ظهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا أجيد يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. استقيموا واعتدلوا ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.